Zdravím vás, jmenuji se Zbyněk Klinger, jsem misionář z České republiky. Les estoy saludando, mi nombre es Zbyněk Klinger, soy el misionero de la República Checa. Lam gola bleke sa witinaini na vas Zbyněk Klinger, witin misionero Republiko Čeka wena. Chci s vámi sdílet o tom, jak může být znovu zrozený. Quiero compartir el tema cómo puedes ser nacido de nuevo. Yawan dawans mal kayawan sa yawan banah ki kliyay subita kayabatan ka diava. Chci s vámi sdílet jedno svědectví, u kterého jsem sám byl. Les quiero decir el testimonio, el que pasó, yo estaba el testigo del testimonio. Bara may yawan balika wisa testimonyo ba luwan dukyanan ba witin wira one yawan cha wisa. Když jsme před 10 lety ještě žili v České republice, Hace 10 años, en el tiempo cuando vivíamos en República Checa, ten mane luwan ra witinan aitas bayari kan Republika Čeka ra iwi kan tem takan bawan isa. pracovali jsme mezi bezdomovci a mezi lidmi, kteří jsou na ulici, narkomany, prostituty. hemos trabajado en la calle Witinan wartaki kan wisa yabal nanira. con la gente que no tienen hogar, casa. Uplan ni aywat la apuplikan na witinan wartaki balan. Allí en la calle donde viven los drogaditos, Barabara o upla bisyo kira na ni droga Prostitutas. ayaw bra na ni mayrin saura na ni yabal ra tao kina ni ba. Rozdávali jsme jim jídlo a kázali jsme jim evangelium. compartimos la comida Witin na ni baha uplikan na ni yabal ra banghoy kan ba witin mi taplun daka ki y kanwisa. estuvimos predicando la palabra de Dios. An klidawan bila sino witin na ni smal ki kanwisa bahupli na ni bara. A taky jsem tam dělal řidiče a jezdil jsem s takovou dodávkou velkou. Y en este trabajo yo también fue como chofer. Yo hice el trabajo del chofer. Bara baha warga taki kan piwara witin ba simtem kara witin ba truk uli kan wisa. Estaba conduciendo una camioneta Bara witin ba truk kumwaki brihtaw ki kan wisa. A jel se mnou jeden kluk, který hodně slyšel o Ježíši. y una vez cuando estaba conduciendo, Bara piyo na ni kumra witin ba baha truk ka bawaki one time. a mi lado estaba sentado un muchacho Bara witin ait na yara upla kumiwi kan que ha wisa. escuchado mucho sobre Jesús. Bara uba wali kan wisa Jesus dukyara witin wali ula kan wisa. Až to bylo hodně vidět, jak potřeboval Ježíše. Y se podría sentir que él tenía una necesidad Bara- conocer a Jesús. Bara witin ba wala no sa aitan kapliki kay kante baha ba Jesus Christ ba call center muna no sa Pořád ukazoval, jak mi všechno stačí a jak všechno, jak on je šikovný a tam. Él se sentía que él está suficiente para todo, bara witin logi kan ba witin ba aitan isa logi kan que él sa tiene control. kan witin ba ay control kasin bri kan sa Takže jsem jel jsem tou kamionetou a on byl vedle mě. Entonces yo estaba conduciendo y él estaba sentado a mi lado. bara witin ba truk ka bawaki wante mait na yara iwi kan sa A řekl jsem mu, Y yo le dijo a él, bara na witin mitawin sa chceš přijmout Ježíše? ¿quieres recibir a Jesús? Jesus bria once makikupyam lakaya win sa Podíval se na mě Él me miró an witin ratawi kay kan sa a řekl mi, ano, já chci. y me dijo, sí quiero, an win sa aw yang once na. A nevěděl jak. pero no sabía cómo se hace. Kuna witinaitan kabriras kanu sa nahki daw kiba. Tak jsem ho vedl k modlitbě. Pues yo le estaba guiado en la oración. Bara witin ba mahkay purasunan sa yabal ka kumdaw kaya. Jak on opakoval po mně tu modlitbu, En el momento cuando él repitió la oración, Bara bahawar ka purasunikan klibilak-bilak wikan tem. ten chlapec začal tak naříkat, tak zrykat. él reventó en llanto. Bara nanaratukti ka wait night na kan ba mah kabrihinan sa maka na kerlelay wi basibdan takras kan sa. Já jsem ho předtím neviděl brečet a byl takovej tvrdý. Yo nunca antes he visto a este muchacho llorar.
Barawitin ba ako kay kras kano sa baha buhay ka babahat palinan ka. Pak jsme dojeli s Erikem na místo, kam jsme jeli. Entonces llegamos con este muchacho al lugar donde queríamos llegar. Marananarawapan tukte ka awya kan bawalay la marawitin wala ni rawaya kan bawalwan wisa. A řekl mi, Y él me dijo Marananaraboy ba metawin wisa. že je to skutečný. que es realidad. Baha baretsa. Ježíš je skutečně živý. Jesús es realmente vivo. An red Jesus baraya sa. Raya palisa kay kan. A že ví, že se znovu zrodil. Y el muchacho dijo An boy ka metawin wisa. que él sabe An witin banung sa. que nació de nuevo. Witin bakliyay subitakan ba. V Janovi 3. kapitoly En Juan capítulo 3, Barajan o kataya saptika 3. přišel Nikodem za Ježíšem. vino Nicodemo a Jesús. Bara Nicodemus ba Jesus rabalan wisa. A Ježíš mu řekl Nikodemovi, Y Jesús le dijo a Nicodem, Bara Jesus mita Nicodemus rawin wisa. jestli se nenarodíš znovu, si no te vas a nacer de nuevo, Man klay subitakras makaka. nemůžeš spatřit království Boží. no puedes ver el reino de Dios. Man heaven prana ba kaik mapyawin. Nikodem už byl starý muž. Nicodemo ya estaba una persona vieja Bara Nicodemus ba pat wait na almuk kupya krawan kan wisa. A byl to znalec v té době písma. y él conocía muy bien todas las escrituras. Bara witin ba wohtaya ulban kanana ba uba pain no kan wisa. Ale měl otázku, Pero tenía una pregunta. Kuna ture kumbre kan wisa. jak se to může stát. ¿Cómo puede pasar esto? Na ba nah kinako takaya sipsaki. Jak se to může stát? ¿Cómo puede pasar esto? Nah kinako takaya sipsaki. Jak se můžu znovu zrodit? ¿Cómo me puedo nacer de nuevo? Nah kiyang naklay subitakayas naki. A Ježíš mu řekl, musí se narodit z ducha a z vody. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Bara Jesus mita Nicodemus rawin wisa. tienes que nacer Kliyay subitakayas del ma. espíritu y del agua. Bara nanara spiritu likira anliwina ay subitakayas ma. Pro ně to byly úplně nové věci, co slyšel Nikodem. Para Nicodemo eran cosas nuevas Bara Nicodemus ma para bajara raya kumkan wisa. lo que ha escuchado. Bahabila walan ba. Jak se to může stát? ¿Cómo puede pasar esto? Na ba nah kita kaya sipsaki. Ježíš přišel pro kvůli tobě. Jesús vino por ti. Bara Jesus ba witin du kirabalan. Ježíš přišel z veliký lásky kvůli tobě sem na zem. Jesús vino Bara Jesus babalan. por el amor grande Witin ay laton katarawal. del cielo a la tierra. Bara heaven bara tas bawal ra. On, Mesiáš, odložil boží slávu a přišel sem dolů na zem. El Mesías Bara Messiah ba? se despojó Bawitin ba? de la gloria de Dios Heaven pranarat one. y vino aquí en la tierra. Annaha tas barabalan. Tak se ponížil, Así se humilló, Ba kurabawan. tak se ponížil. así se humilló Bara ba kurawitin bawan. Kvůli tobě, para ti, Man rasin. kvůli mně. para mí. Yang rasin. A Ježíš podstoupil bičování, Y Jesús sufrió azotamiento Bara nanara Jesus ba itrabil kawahan wipan naniba. a byl ukřižovaný. y fue crucificado Bara dus prihnirasaban. Jeho svatá krev tekla y su santa sangre se estaba derramando Bara Italia holi kirabalaywi kan wisa. pro každého člověka, který věří. para cada persona Uplak ul kome bani do kiara. la que lo cree. Bara yakasak luk bewa. Zemřel. Se murió, Pruan. 3. dne stal z mrtvých. el tercer día resucitó. Bara witin piyo yung para klebo ano isa. Ježíš žije. Jesús vive, An Jesus baraya sa. Ježíš žije. Jesús vive. Jesus baraya sa. Jestli dovolíš, příteli, Si me permites, amigo, Para mo ikilay ka na ne. Nahabila na iwal masakaka. chci tě víc v té modlitbě, jako jsem vedl Erika. yo te quiero guiar en la misma oración Ansin pura sunan kara sipsa may brihwapaya. en cual yo guío a este muchacho en mi camioneta. Yan bahaboy kara truk kira mang kibrihaw na kapri dawkat na ba.
Ta modlitba je v listu Římanům, Esta oración está en los Romanos, Nahapura na Roman wahkatera barasa. 10. kapitola, capítulo 10 verš 9 až 10. Saptika 10 y versículo 9 y 10. bara borska 9 bara 10. Jestli chceš přijmout Pána Ježíše Krista do svého života, Si tú quieres recibir a Jesucristo a tu vida, Man ramya kara Jesus Christ ba briya wants masakaka. věř tomu ve svém srdci, cree en tu corazón Man kopya mra lukis ma kasak lukis makaka. a svými ústy to řekni nahlas. y con tu boca dígalo a voz alto. Man bilam kwaki yang walaysas na kuwis. Vyznáš-li svými ústy Ježíše Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Man bilam na isa ma Jesus Christ ba witin ba swaki sa sakrasa. a uvěříš-li ve svém srdci, y creeres en tu corazón An man kopya mra lukis maret kasak pale. že ho Bůh zkřísil z mrtvých, que Dios le levantó de los muertos, Bara Jesus ba pruan na ni winabuan ba. budeš spasen. serás salvo. Bara ulban sa swaki takramsa. Srdcem věříme k spravedlnosti, Porque con el corazón se cree para justicia, Bara man sol kamra luk ma ba kasak luk ma ba man lam kana ni badukiara. a ústy vyznáváme ke spasení. pero con la boca se confiese para salvación. Bara nanarabilam ni kwaki isa ma man swaki sa kan laka badukiamra. Pane Ježíši, já tě potřebuji. Señor Jesús, yo te necesito. Jesus tawan yang man rawan kamsna. Prosím tě, vejdi do mého života. Por favor, entre en mi vida. Tu palehwa yang rea kiradims. Já věřím, Yo creo Yang kasak luksna. že jsi zemřel, que tú moriste, Kan man pruram ba. že jsi zemřel, byl jsi pochován do hrobu, que fuiste sepultado. Man ba may bikansa. třetího dne jsi stál z mrtvých. El tercer día resucitaste de los muertos. Bara yung para pruan na ni winabuat ma ba. Prosím, očisti. Por favor, límpiame Tu palehwa klinay dauks. Tvojí krví. con tu sangre. Talyam huli kirawal. Očisti mě tvojí krví. Límpiame con tu sangre. Klinay dauks talyam ne. Já věřím Ježíši. Yo creo, Jesús. Yang kasak lukis na Jesus. Potřebuji tě. Te necesito. Nit kam takis na. Vejdi do mého života. Entre en mi vida. Yang rea kiradim sol kira. Amen. Amén. Amen. Chci ti, můj milý příteli, říci, Te quiero decir, mi amigo, Para mo ikilegra na yang may wants na ba. že jestli se teďka modlil tuhle tu modlitbu, si tú oraste esta oración, Man nahapura sunan ka na sunram ba. buď si tím jist, sea seguro, Man jara reitra kama. Ježíš to vzal vážně, Jesús lo tomó en serio, lo aceptó. Bara Jesus babrira man ret kupyam lakramsa. najdi lidi, kteří znají Ježíše, jako znáš ty teď, Busca la gente, los que conocen a Jesús, Man pleki bang Jesus Christ. Pleki nuta kaya. como ahora tú conoces a Jesús, Bara nanaraman na Jesus banus ma yaba. a sdílej s nimi tohle svědectví. y comparte con ellos tu testimonio. Bara nahat testimonyo ka na welcome na nego ke ay si sermon ibris. A já tě vítám, Y yo te estoy dando bienvenida. Yang yam ni kambal ramay kisna. kdybych jenom mohl, tak bych tě rád obejmul a řekl bych ti, Me gustaría abrazarte y decirte Yang wantay daw kisa blaki mayal ki may wiyaya. že jsi přišel teď ze smrti do života, que ahora saliste de la muerte y entraste a la vida. Bara nanara prurami te nabalta ki nanara dawan rasol kami abramba. a vítám tě v Boží rodině. Y te estoy dando bienvenida en la familia de Dios. Bara nanara Jesus pamel ka nane family ka nane sutra yam ni kambal ramay kisna. A seš odteď Boží dítě. Y desde ahora eres hijo de Dios. Bara nanara winay kay narabaman ba Jesus Christ luhpias ma. Amen. Amén. Amen.